habakran nang ngisngi UMLA ulong bagate kesinjam kolong mat penrung ya kamen siam ya khun haki khana makin nangala shu ban minat lupa habaro subject khamtam ka chingkhen bat science nadu menta naga benta ke exam kusnem haju opor UMLA urapan paru ya ka jingbenya banyo i bakat banang ya kapor ke samlasin lang kala nang ya ka pule khamtam habaya dei bagate subject jara khatru bahakane gisngi napdeng khadwe ngut ke bayo ya ka scholarship phungut ki khinthei batang uwe ude usnrang hagan ngisngi ulapan menaru baku munong mikmat ubatrang man penyo ya jaka puli ki bapaka hakathan uladap yakran bak sarkar man penyo hadu siklo safulak ban penbahaya kate skol lembaga scheme Asian Development Bank hagan ngisngi layoru ya kejingkran nagi dakhot ke managing committee bakan thop ya teman masan khongset batru nauba idi snaitang secretary ke managing committee nang tanak principal jong skol bakan thop ya miss Kharbuna jong secondary section but miss J umdor jong ko upper primary section but Miss M lingdo na ka lower primary ki balapan pau ya ka jingkman ka bakraw halor ka senjam bala sim da uteu no mikman ki khna blayo ya ka scholarship ki kenthup ye hybrid iba ko dor maublai na class 1 i hybrid LC ranja na class 2 document shisha but sharailin nong khlaw na class 4 i phira wan suk em na class 5 iba pen sabet kharmuti na class 6 iba lawan please but uvijel marbanyang idamayan shisha nong khlaw but isailin khongwar na class 7 but i elvi renja na class 8 na pedang kite i LC renja but i elvi renja kite shipara but ru i pidawan suk but iba lawan kabak hamsuk nar kalong ba i hybrid iba kodor maublay na kenrut West Castles balari but kesan school da UMLA ru iyo lang ya kite kusnam don kajing her palat khamtam ki khna kasi jungi ya ka maths ke jingkhen bat ka science tingil abu no bat ngin ai no ka kenja award lani ka kusnam ya ki khna ki bale bha hakini ki artli ki subject nado class 1 ado class 8 bat ka basusi pai menta ilayo asmo honge baki khna class 9 plus 10 yingdon ki bakot sa kata ka thom Jadi nang ta bagi bu ya kene gumno ban pensilur bat ni sotanak ni slokamen ban i ba phi ki kemik pa ye don lang hang ne ban ya perkhat gumno ban kentiu ya ka puli puthi